Nay kira kerja kami. Kanang ba kerja kami. Di Corona na tamu so nang pagpako na. Kung dari po si baju kami. Tong semua dia katapan kami. Tahu kamu beli baru ada yang tertimuna. Ala ni dia musuh. Asa marari ta. Amang pada nami. Gabe kudu di Pak. Corona mahami. Barang-barang apa boleh diurang nami. Beda bang majolo ko dah sampai. Iya. Nami siya ay pangulan ng Rua, Korea. Iro na tua-tua, binuha men na panuhatan na laho inganan ni Maltio. Baik kesehatan, asa tio salu na patap penang tusi tio tiade. Angiat mai beritahu ni mulai membuka saat mengunjungi asal di bagasat damai lo tas kerawa saat tak dulu dengan motor-motor dengan perjalanan ini ani lo dalam motor untuk melihat ini baru kita tadi bukan neng mahal tong manupang lau memukul dia mana las manu bangun belum dan lain juga. Boleh banyak mu apa penting lagi? Kamu mau aku tentang obat sialan yang rumah yang nampak kamu belum dan lain semua.
Masaya las itu kami sangat luar biasa. Ini pindah otor-otor Dinak kujalo hami. Baru kita yang kabur namyo na manguru namyo. Sasahat kau lisahat tadi ngari sabi-sabi hami wa. Benda hopat usi. Yo, dari Tuhan Yesus menjadi bawah dan kepanjangan. Berjalan masih itu. Gani kan? Rabbana poso na sutubuan lata. Jormana poso do piau na soboto 3 hata. Songon jujur ngolu manang riwayat singkat ni inong nami na usaur matuo ima opu domita boru tabba ia opung nami namargoar opu melanton sitohang na mangalap buru ni rajai buru si bulun anak na sada ima opu marudut ima nagabe songo punaniari di hami ya opu marudut mangalap buru ni rajai buru sinabila anak masada ima oputahdi iba nagabe songon bona tulang dihami oputahi sitohang mangalap buru ni rajai buru si bulun sian tabian nauli si bulun samosir anakna onom anakna na berjuluk opwester si Tuhan na mangalap buru ni rajai buru lumbat tobing sian tarutung jala tinggal di tarutung do anggo amak tua namyo jala pinoparna penuaing adong do rade amak raja inang sori pada
di Ingananon. Anak si nomor 2 Opu Vivia na mangalap boru nirajai boru girsang jala pinoparna pe Radedo Jongjong di Tongani Alamanon. Anak si nomor 3 Opu Domita na mangalap boru nirajai boru tabba ima inong natapado-pado ngayong bostang dito nga ni Alamanon. Anak si nomor 4 Opung Juanto si Tohan na mangalap buru nirajai buru si majuta dohot buru nainggolan batuara jala auma namar guar amat Juantoy na mangihut anakna si nomor 5 Oku Regina si Tohan na mangarap puro nirajai buru girsang jaladong do pinoparnya mangudakon tong hadir di Ingananon jala anakna si nomor 6 Amayeni si Tohan na mangalap buru nirajai buru perkusip. Iya inong nami natapado-pado bostang dito nga ni Alamanon ima Opu Domita Burdabaon tubuh ba di tanggal 10 bulan 7 di tahun 1947 jala marhasohotan tu among nami nahinan Opu Domita Doli di tahun 1947 jala di basa-basa Tuhan do dia mong nami nahinan do dinong nami yon 5 anak bawah 2 boru. Anak siya kanan Ima Ahmad Domita na mangalap buru nirajai buru Simamora sian Tanah Jawa di basa-basahon debata di Nasida sada anak bawah sada anak buru. Anak si nomor 2 Ima Opu Marcel na mangalap buru nirajai buru si Jabat sian Sungai Serima tubuna 4 tolu bawa sada buru zala yanak nami namar goar si Sarlan nung namar hasuhotan jala hanamion nung merpahumpu jala tubuh ni anak namion yang masih Sarlan amani Marcel 2 bawa anak si Baitolu amani Pangihutan na mangalap buru nirajai buru galingging sian pematang siatar tubuna sada bawa na mangihut anak si nomor 4 amani Gabriel mangalap buru nirajai buru pangaribuan tubuna sian huta sian Kandis tubuna 2 bawa. Anak si nomor 5 manang siap pudan Ima mangiring si Tohan na mangalap buru nirajai buru nenggolan luban nahor di salahut hula-hula tulang puna niari satu hula-hula persiap raja nami gomos sami mangido tua dopamu buah kamu
tu di bagas tangyang muna anak ni Inong Namion ima siap pudanon naso dililitiador na dope ang giat di pudian ni Inong Namion martaba-taba akasilas ni roha di hami pinoparni Inong Namion na mangingut borong siya kangan ima nairestu na pinaputa tu anak niya mamburu nami lauli strip si hobi di basa-basa hot puhat do di ibo to namion opat dagdanak dua bawa dua boru na mangihut boru si nomor 2 manang boru siap pudat ima iboto nami nayaril na pinahuta tuhutan niya mang boru nami marga siburian sian sidikalang tumuna 2 anak bawa punguma saluhutna peparan ni dainang naungsaur maduaon anak tabba parumain buru tabba hela pahuppu sian anak pahuppu sia buru nini jumlahna 30 sada halak songonima songon jujur ngolu manang riwayat hidup singkat nabui hupa jojor kami di Tikion mau lihat ma di saluhut horong ni hula-hula nami siag kijang satu toru agiat ma songo pangiduan nami di pinoparni Inong Namion ima anak na siap pudani mangido gomos sami raja nami bo kamu ditang yang nagomos anggiat tumibu dililita dorna anggiat maranak merburu hujulon ni Aryo dipaninggal hon ni Inong Namion mau liate horas saat matu
memahami. Asa mararani itasu. Dari kamu. Udah kita bisa hadir, no sana majalah kamu. Tuh kamu udah. Apa itu? Sana itu mengalian. Lagi. Asa pasal tayo bagi tadi tangan kami. Emang baru si kami beda mau kartu sih. Iroha do diaka hasadaw ala disurga sa luhut aka bius lumobi ulang do hula-hula di pamiluan do tangiang komos do kita pasahaton tutuhata alana kangadong na mustahil dituhani adong do akapakirimon didok
dia ka posmiroha makirap siya na daw maju siya na jono ima di na tapangido di dikyon di parporohan ni Naporon liho laiku songon siapunan ni Naporon o matuto na kalingabodon di utaon lumobi di jauh na pinukan ni Namanggoro rohani aka tulangmu songonido aka upungmu molo pesada mido situmorang di son nangadong bidau mui siakamu si pituama ido rudu ni megalina jadi kudok kami nakin ala songonima do pangalahona marpangiduan di parporohan ni Naporo songon na manggonggom ami akatulang mo do opung mo di son asa sisa datangiang do isalu na ang dia matuhata manangion do pamasu-masu isudeu launon lumubi di pangiduata di naso maritang dope di babok buruku di son asa gobosma tutu pos dirohata tutuhata song pangiduan nakin nangadong nasotoba di tuhani Roma aka nauli sinakap ni akarawata lumobi ma diaka natahirim dililitiat dorna borunami tuaka hari namang huton songonima danami siap tulangmu na totok kami merlungun niroha di nasib ni ibibiri nami jadi ope asahu pasatami ulos si palas rohamaon songop pangiduan majumo senarau makirap senarau maju senajono jaka saluhut tangiang pangiduat tay omma hatanami siat tulang upasatami mak jadi nasiap perpangiduan di saluhut ka pasu-pasu do tangiang asabay ma pangiduan nahob di bagasan pos diroha tu di bata baik damang ma songon napasahato nakalas niroha dinamakatay hita dinabudari asa lasmaroham asa tajakomba aka berkat-berkat na pinasaha ni aka salud na marholong niroha tuhamu keluarga besar opudonita nakingade opudonita jadi memang anggo opudonita on na tegas doon akan naboro o para ni daw pong lumumi na boron natigas doon kiranya kalian bisa mengambil satu makna hikmah contoh di kegiatan apapun itu yang menjadi keberhasilan yang mau kita ambil atau khususnya akaleku do tibotonami sudah paparanna majakon aka berkat-berkat kita selalu nah
Dihamu ang borunami liga di masaud di hita terlalu ma dihamu kona asubuto sitoha gawe rohami dibaca tikion ima di siala longsor badua rohami laborunami pembunuh kita murtad pada bujon diharonami ang boruna burju berjalan. Bukawi nak kini harbopir dohon menamar lutu asa dohon masakon na dua asa firmen na bokki bahul may kasalongan pirimma to di musaluna pinopardi na pornabi o pudumiton luju manang akabang ko madudu sosong itu menamar lutu lagi dalam kali dan berhide dengan nabi syakabi tulang robos itu martagi yang butuh habi tulang terliwata berlutu bodi hamu panggabiar para orasa terlumobi ma dihatur mau madudu jadi sosong ibe na boy terbok kami sang habi tulang robos irok na dua jadi masih golang-golang parah Odi sesadia Nabi setulah setumar boras pirdo nomor ludu di Batama nama gohi fasu madudu hobar tunauli hinadengan niat kaulau di pasar batuan di Nampurnama adonggo ipatu pahami uros sitor rabu perhitian metok tangian termak kedewata gudang nggak nak gini hutangi ala tang marno dan bete marno marnini Ini rencana nih. jadi dia mai berhenti dengan nama pemu satu lorong tunggu hukuku si pangiring ang iya may martinangi marminigi matanay bataya katang lepas ulas memahami batu kapau namin jadi mangiduham itu kamu permusik na hele mencoba tomat tadi bata apa petang nih ate mangiduham kalau kena hima ba yarong do hata dia putta si julu tuwi na mando hato adong eduna peleng adong na pinema anggia marhidei tanyang tato mantele bata
di persermatan ini borok kudumiton Roma bertambah-tambah selesai rohatul lama sono penaboy bekal basatami ulus perhidia di pertanyaan komatene bata sanggit tamu atau dilihat atau muade abang padinami mama na partusi na pasrah terus mengiring mahal dia mengiring anak mengiring burung bersugut tuh amion beda menang partusi. Iya marasongan irok nilai jual jiwa asapir mah poki
Baun-baun lotong anggapat calongan. Firma todi ni saluhur nahi tanah pungon. Luju-luju madoh akah bangomoan. Sangat dibaca si pasang ton nam tasing poros bir raja nami. Amang boru. Gawi tulang gawi. Iharoro nami akah tulang marga si polo di sonwang do akah sekaligus peribandina poro nami. Adang do huwa kami. Songon ulas si balas beden. Aku si paulos si pa las tutor di raja nami Pak Dewatado. Gawi tulang gawi. Napala nga biro tulang. Ay may biya Atahot tos. Oh lo ah. Persanggoman matu anak ada. Persanggoman tu baru 2 persanggoman mau tu pahoku bohok tu nini tolu dukoni persanggoman tu nomor hamaraki oke obat imana bui terpasang kami amang berbuat medisi bulu bah gawe tulang yang di rumah ubal gambar tong yang gokian di sobo nunga gabe da baru nami nau saru mai tuan saya gabe ma air pun nak akan nau poso amat tadi Dewata untuk sebagai nomor 2 horas mahita salukna di parorot raja nami si haroro munai sangat doi dah hami di kamu hami pergele kamu di tohor tu hami betul pergele kamu nami munaon kesalahan kamu sangat dari nami
Waktu soni pedi haroro nami sobat nami baru kamu raja di hula nami atau tulang nami soni gua nani hari nami las marwani rajai ini juga nomor saudara nawi terpaksa tabi tu soni pedi ada rahun mahatan nomor 2 dan sudah pun nang susah jadi badia dan sudah nami kabar geleng monon waktu sobat nami pun sesadia tersoni baraja nami amang permusik nami asal langsung kami lalu mendapat tulang nami do gua nani hari nami Pajo kontak sampai mama iba ais ko sombao deka raja ni tulang Padumat nami sinabela baik joang bah panamun nai kita gudang dulu gabi ako sardo rin na barita tuldo alu-alu dia ka arena salpo ubigahan do barita ng Jumolo Borja siyan pertidio asa video memberikan na bulan pangarapotan hiaran at niya asa saunari mapalkwa nila puro niya ang puro na burjo gabi titikor rodohan nalaw mabuan si Paulinho di pa dua nila puro niya Ima naman buwan na marilutan sa itong mamaya kamu na tuwalite nila siya alay di sa dami luhang ani maberek kamu nalaw madapatok kamu na napabalhatan ng puro namin kuy nga napasabat kinami nung nasa dami luhang ani law madapatok kamu na dison along lulubok na ono gabi tulang siyar po na tulang berarti tulang ni si matuan ni na puro na nung ido po Maulate ma. Hula lang ang aluha mo mang gorgadusi. Gorgaha mo maasaw masaktan. Maulate ma. Ano dia pulo? Di hamu opong nami. Si holo hami kun hamu mang gwari hami ak napagaling mo opong. Gwari hamu si sarasa. Kasi ko to hami mazah. Oh, sumonido? Ido. Wala na sumono namang bulu. Ido. Aji buhanon, baik kamu mas ani hami mamandok ko siya no. Narbam. Jadi sada ma tu Pasanggo ma tu anak. anak sada saluhuna tu boru masada dua tu
tu pahop si anak masada Dulu dok nini. dok Disangkum manini. pahop si anak dok nini Dulu pahop si boru masada opat. sada mah doa mu namar tu namar ha marangi Inang namion. kalau 5. sada mah Dui botona. kui botol Ima di kita bona subuto semangaran kita teh. Terus sok tempuk. Nung nga dia tu kamu basiani Gabi. jadi dari tu parboha ni dapur namion nunga molo nunga mardalan hula hula parsiat berarti nunga mangoli paupuna Ido. nunga tung madua jalan nunga tung lo jalan mangulay sa lerengon di Portibion parbusin nami hamang parbuar na tawo si tili masih tolo-tolo na hupang iwami nandong di baik ko ala nunga madua pagdagi ko din ang puro namin yung bola tuwing nga pasakot kinani baik kamu aja musik na nalaw Atur tujuan, atur. ulosok ka Atur dah. siyan nomor 800 Pas bono sangko menang. Kalau jauh Tuhan di seluruh hari dan dirimu mau berjumpa. Selamat jalan ke Corona Buju. Mohon Tuhanmu. Bawa ke sana ini. Perang hura hidup. Baru saat ini inong tahu. Baru nami. Namion, apung doni namion, dok baru namion. Memang mesti nomor tu sih bang. Gabi sa isilor man na pinahang muna gabi na libra muna ihutan ng ibaliyak te simbol magulang na namit sa matua makakta na matua karino tujuh naman saudara na pinasahang mo tunggalas gorohanan asa si paigyan panayin na saudara na ito sa luhog na ihali mo na tulang muna suwak sa manido mual nga tiyo sa idioma dalan ay si ilumang muna ay siya dulu madoho siya turuan asa di masa Tuhan na akta na kita ngirawang na Ima tutu. ada nga tuwa-tuwa masih dohoran namin doho mga amang buru kau talaga alanganin na pagkang kita di sakit dihamuna sa luhut na namar dogat tubuh namar dogat sabutuha namar boru bere ibebere dung dibudi ni ng buru namion tulia piya mo manglakta susima dilamoti Tuhan na Yesus Matutu. asa saat isulong mas saat buat dia ni tigaras nung asa tu bahasatan di baltua ni ng buru namion arat na humbar tu baltua ni ng buru namion ngayon mahita mangulo sa mahita kumanggabihan di mahita koras Matutu. Buhi opung mang. didolok daw nilanin ng panggalangan di kapukso tulo yang kau lubang matiyo alam nung asa ay biadara namin baik kamu mag musik di kondak kasahatan las pato nga kondak studio Matutu. Taban manok patabagi. Kasong lokon. Vista ban talopani. Tunggu apa kamu?
Calo mak, siapa dah pergi dengan calo? Asal turun leka-leka. Oke. Yo. Tak bantu, tak bagi belahan. Tolong bantu ulang kami coba. Nang digita saluhutna dison hami napungu dison ima haroro nami sian dongan sahuriani omak resto na sian mangga dua bahwasanna nadohot dohami merasa berduka atas kepergian daripada orang tua kita ini ya. Jadi oma cara nami eda mak resto tiga hami na jongjong dison maklum mak karena situasi dan kondisi lagi panennya, jadi unang songon na rohani mama resto kok sedikit kali jangan seperti itu ya. Jadi buat mama resto Rahab dan apa Juli ya apa namanya ya, tetap berdoa ya nak, semua udah kehendak Tuhan. Kita bersyukur kalau mama ini, opung ini sudah diangkat Tuhan di usia yang sudah lanjut ya. Kalau zaman sekarang ini sudah jarang umur sekian. Yang sering itu
di bawah 50 atau di bawah 55 ya sudah dipanggil Tuhan, tapi kita bersyukur orang tua kita ini sudah lanjut usia, baru saat ini dia dipanggil Tuhan. Jadi untuk semua keluarga yang hadir, anak daripada orang tua kita ini, anak Boru, Parumain, Hela, semuanya bahkan cucunya tetap kuat dalam Tuhan ya. Semuanya itu sudah seizin Tuhan, semuanya sudah sepengetahuan Tuhan ya. Kita akan kembali ke sana, hanya kita menunggu giliran ya, nunggu nomor antri seperti itu. Jadi ya seberapapun itu nanti dari kas gereja tetap disyukuri, janganlah pandang dari isinya, tetapi pandanglah kebaikan Tuhan ya. Kami lihat Mama Restu sudah sehat, puji Tuhan ya, kami sangat senang, sangat bahagia sekali. Jadi di sini kami
nomor duduna uang kami las marwamuna. Ya, berjadi. Soalnya untuk menyebut dua silono nami. Birma to demona amang guru lucu-lucu mah apa-apa salona. Madu.